Danas u Biškovcu koji dan danas ja sam dašak tradicije i ne brzi domaći štimak zapamtiti da ga da ima ovih malo, znaš, i smiješnih kadrova. Tko je vaš izbor? Recite korak natrag. Ako želite, ako birate. I želite. Kako? I onda? I kako onda izabrati one? Ali testiranja su pokazala da nisu baš nekad koristili predmete koje smo... Možete vi biti protiv. Ali... Čekaj, daj da završi ja svoj dio. Je, može. Možete vi biti... Dobro, još jedan. Više vas nabode, jedan bu samo... Gle ovo. I to bez kompromisa.